Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenaga jengok kai pertai ke sarkar jela uba pol lingdo ha kesngi baar jong katayo. Ula pentip baka dorbar snong jong ke snong mau senram kala shim ya karai ke babiang tam nega benta ban kang persya ya kino kikin hon ban wan penlong ya keduan jing duai hapo ke krem mau jempuin. Hawa ya keren berkilat patai kubor nakal yang uba pol lingdo ula ong baka rai jong ke dorbar snong mau senram kabala shim ha kesitarik unailar arjar arpusau kadai ka rai ka basyong nong rim bat ka basyong nia hadin baka kinhon jong ki bangai Hindu ya ka balatip kum ka Hindu Yatra Pilgrimage Group kilat mu ban lait penlong ya ka jing mane belai ha mau jembuin ha ka shiphol bat khatway tarik unailar arjar arpusau da ka baong ba ka krem mau jembuin kadai ka way ni ki krem ka ba pen ketik bat penyap bit ya ki babon ki dong jengok kai perthei na keleng ki benta Shushu ba pol la ong ru baka kam jengok kai ha ka than kan syak ta ba ladakin wan ki jat nyam da bon jat ki ban seng ya ka jakamani blai ula ong ru baka krem kadai ka way ni ki benta ka ba penyap bit ya ki babon ki dong jengok kai perthei kumta keri kabalat loy kum ke India kamla ban penslur ye kino ki jat nyam ban seng nong rim ye ki jaka jengok kai kum ki jaka mani blai ula pentip ru de ka baong bah ka bai dei bat kani nakal yang ke sarkar kan ap satang ya ka raja ka dor bar snong ha ka ban wan manya kren bat ke sarkar jilla bat hadin nakal yang ke sarkar kan sala ban le ai la benrap uba pol kalau ngejing sisa bakal ni ka krem kuban mau jumpunya mau sedram kadai ke major tourist attraction jom ketiga kan but kan tak subur lada itim kela ya ka tangkum ka jaka legle nyam jom kono ka nuhun yang kerpang namar ka dei ka jaka ka la frequent dagi nong jongo pertai nak tele sedong kemudian lalaki jongki nyam bat ki jatjine di India ko ga secular state kanum laban promote ni kamu kata idea ba kani gindi ka saka mani jongo ko di nak kata kadau na snow ka sinjam jonga dorbar snong kalau kabadai buat kalau logical, kalau reasonable, kalau rasional, Kung kalau hidup menda kampat don kano ke formal representation nakar dorpasno, bahkan pan ya kan intervention jangka state government. Dah awal kebetulan kita ingin saya